Ka werohia te whakatau a te kāwanatanga kia tautoko i te tono hoko a tētahi umanga hainamana mō ngā pāmu Crayford te kaumā ono e te rōpū kei roto nei ētahi iwi Māori. Keia Jasmine Pearson ngā tai pito o te wā, nō reira kia whakawhiti atu tātou ki aia i te whare pāremata. Tēnā rā koe, Jasmine. Ai, kua puta te kōrero a te kāwanatanga, engari i te āhua nei, kei te kōti ke te kōrero whakamutunga, i runga i te whakapono a te rōpū whakahē, kia mate ururoa kei mate wheke. Ai, whakapono ana rātau kua tūwhera te kēti, kua hokona o tātou whenua ki tā wāhi. We're very disappointed that this has happened today. Kua whakatinana hia ngā āwangawanga o Hardy Pene me ona hoa kai pāmu, hei tāna kia matāra te iwi Māori. We didn't believe that they met the criteria in terms of the overseas investment form. Koina i ngā whenua o Crayford e 8,000 heketea te rahi. He whenua tuku iho no ngā uri o Ngāti Maniapoto. Koina kei te riri ngā kaitono Māori, kua pare a tā rātau tono ki tahaki. There's obvious disappointment, particularly for iwi. The opportunity to acquire this land looks gone as at this minute. Nā te minita take whenua a Morris Williamson, rāua ko te minita tuarua i ngā take pūtea a Jonathan Coleman, tēnei hoko I whakaihia. Kei te pukuriri te āpiti hana. Well, it's really economic treachery of the worst sort. This is a deal that makes no economic sense. It just enables people to get hold of the high value asset this country has from overseas and to exploit it to their own advantage and not to ours. Ko tahi rau, whitu tekau miriona tāra te wāriu o te tono a te rōpū Māori. 3 miriona heke iho I te tono a te rōpū no Haina. I nāia kei te aroa Hardy Pene mā ki te kōti teitei, hei whakautu. Well, frankly, I think New Zealand people should be up in arms on this matter and turn this deal around, because I do not think it will stand close examination if all the facts come out. Kei mua tēnei take I te aroaro o te kōti teitei I te whanganui ātara. I nā te mā harahara, hei tohu noa tēnei mō ngā momo kaupapa hoko ānā hinara kei te heke mai. Hei te mane o te wiki e tū mai nei I tōna tikanga ka wānanga te kōti teitei o te whanganui ātara I tō rātau tono whakahē. Nō reira, he roa te huarahi keimua e tau tūturu ai tēnei take. Scotty. Kia ora, Jasmine. Jasmine Pearson tērā e te iwi I te whanganui ātara.